Nidaul Islam. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Muna-muna mga maastay manghudna mga pag-agama ingkatan sanglit ibang puji iban pagsukur tuput sadya pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala saltain salawat iban salam natu daran tap-tap pajunjungan natu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban insyaallah subhanahu wa ta'ala bangman in mga amuin pangadjian makawasin kita niyo maniutiyo amuin hikarihil makamumpa at kato taniyo katan hapag dunya nato labi-labi na papag akhirat sin kita niyo. In mahulirain dito ipasampay na mo day sabin pagsarang sukul kaniyo katan amuin nyari bihaw na tiranan sibuda inyari bihaw na lukal ini iban sin dimurungog timatayng hug iban sin kimikita saplag na yung katan magsukol kanyo katan ha mga wakto niyo iban insyaallah papagmumpa aton kato tanyo katan in wakto maniyo tiyo amu indihil sin kita niyo pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala mapuas lain dito hitukbal na mo in salam kasila sa halapal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihayaon masi-masi kita niyo yari haamuin pagkabiaksahan habi asin waktu na to bihayaon malam Jumaat wayra kita niyo nakaig haamuin kitab pagyanon ad-durusul muhimma li ammatil ummah haamuin maudu pangadjian daing ha pangadjian hika isa hikarua hikatu kaupati kalima sambil bihayaon yari na kita niyo paamuin pangadjian hikahangpu in pangadjian hikangpu amuna in kasunnat-sunnatan sin sambahayang in pangadjian nato bihayaon insyaallah subhanahu wa ta'ala maniu tiyo amuna in kasunnat-sunnatan sin sambahayang laung niya dahin di ad-darsu al-ashir sunanus salah baita sin syekh hati niya haamuin pangadjian hikangpu amuna in kasunnat-sunnatan sin sambahayang sunanus sala wa minha al-istiftah ja'alu kaffil yadil yumna ala al-yusra fawqa sadrihi al-qiyam qabla ar-ruku' wa ba'dah raf'ul yadain madmumatayil asabi mamdudatan hadwal mankibain awil uzunain inda takbiril awal wa inda ruku' wal raf'i minhu wa inda al-qiyam min at-tashahhudil awal ila thalitha ma zada an wahida fi tasbihir ruku' as-sujud ma zada ala qawl rabbana walakal hamd بعد القيام من الركوع وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين جعل الرأس حيال الظهر في الركوع مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود رفع الذراعين عن الأرض حين السجود جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين التورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى
ونصب اليمنى. الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء. الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول. الدعاء في التشهد الأخير. الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء. الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء. قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا، ومن ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد فإنه سنة. ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع حين الركوع. Amuyatu magkulang maglabiin kabtangan sin Sheikh hatungod sinamuin long niyabihan palihalan amuin kasunnat-sunnatan sin sambahayang. Naray hindi mga palanggungan namuha pag-agama hatungod sinamuin palihalan sin sunnat ini subay amuin pagtuyo anday sab paglumba-lumbaan sin kita niyo hinangon. Labi-labi na hamanga amuin sambahayang sin kita niyo. In sambahayang biya na sinagi nasabot na to apalihalan sin sambahayang aun laong tabihan panagnaan surut iban sin mga rukun niya, iban sin mga wajiban niya, iban na sinamuin kasunnat-sunnatan niya halaw man sin sambahayang. Sabab in sambahayang supaya amuin makawa nato in kasampurnaan sin sambahayang jukup-jukupan sampurna in sambahayang sin kita niyo subay nato muna sampurnaon in kasurut-surutan niya, iban sin karukun-rukunan niya, iban sin mga wajiban halom sin sambahayang, iban na sin kasunnat-sunnatan hasupaya in pag patindog nato sin sambahayang nato mabiya kita niyo sinamuin pagsambahayang sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In sunnat halom sin sambahayang bukun siya biya sin darajat sin rukun atau biya sin wajib. Ati niya bukun biha tu inamuin darajat niya. Makan na in tiap-tiap daing kato taniyo subay na to kaingatan in amuin rukun halom sin sambahayang iban sin wajib doon kaniya, iban sin sunnat doon kaniya. Supaya amuin maingat na to pinigon in rukun, in wajib, iban sin sunnat. Sabab ini aun darajat sin pakania. Na in sunnat ha lawom sin sambahayang subay hati niya pagmuhut-muhutan hitunay siya. Pagmuhut-muhutan hinangon siya. Di siya manjari bukun marayaw amuin pagtuuran mo hibin in sunnat halom sin sambahayang. Sabab adakala inilong tabihan in sunnat sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haparakala lang nasadya sin sambahayang dukain pain hakaybanan kahalan. Adakala amuin bang hatungod sin sambahayang amuin di kita magpalihala sin sunnat
pagtuuran hibiin tayo sunnat adakala amuin makasud kita hajumlahan sin amuin hadis sabda sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man raghiba an sunnati falaysa minni. Isiw-siw inamuin di maghinang magpalihala sin sunnat atau magpasad sin sunnat sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukun dayang mga lamod sin amuin lang ta atulan atawa pamandu niya. Akan nang kita niyo suway kita niyo amuin majaga apalihalan sinamuin kasunnat-sunnatan labi nabi asin mga amuin sambahayang ini atawakan haru kaing kahalan suway nato amuin hatihun marayaw kitaun marayaw bang uno naman inamuin sunnat sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihayaon sabuton sin kita niyo in mga sunnat hatungod sinamuin halom sin sambahayang. In sunnat wayrong dasa niya hikabinta hasambahayang banglong tabihan sa abu kita bukun kondisyon bihan atawa bukun marayawin namun biya mga kahalan way rasa niya hikabinta in sunnat. Saon din nga mga manusya along niya sunnat da hibin niya pagturan niya hibin in sunnat asal dalong na sunnat dari da mauno. Nenya to biya na sinagi nasabot na to kay duunin hadis sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin mga tauri magparuli sin sunnat na adakala makawa kita nyo rin haamuin pamando jumlahan sin ummat sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab dahil nga mga amuin hikasampul na sin sambahayang bang nato palihalaon in sunnat. Naray hindi hatungod sinamuin sambahayang kaingatan mo in rukun, in wajib, in sunnat asupaya wayrun hikabin mo kaingatan mo darajatun in amuin pakaniya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Natumtumon sin kita niyo in sunnat halom sambahayang hati niya haamuin bang insuntu anta Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bahagi siya nagdua aun sunnat amuin pagyanong kauliya labay ring haamuin kaul ipagpamung sin kita iban amuin sunnat fi'liya amuin labay dayang hapiil hati niya sambahayang makahinan kita sin sunnat sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam asambahayang aun kasinguran ta sunnat labay ring haamuin lapal kabtakan susugsugon sin kita iban labay ring haamuin piil paganggautaan sin kita in amuin sunnat labay ring haamuin kaul biasin mga long tabihan amuin dua istiftah pagyanon atau mga mamung kaulong mo subhana rabbiyal azim makaminsan atau makarua makatu long tabihan inyat to nga mga amuin long ta nakahinang nakita sin sunnat amuin kauliya pagyanon amuin labay dayang ha kaul atawaraw mo nakapamung kaw rabbana walakal hamd amuin pag-ubos mo umangkat dahil nga amuin long tabihan ruko subhana rabbiyal a'la marratan wahidan at niya naka pamungkaw si mga bihato labay rin nga amuin singuram mo in Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab biya na sinagi in mga sunnat amuin mga susugsukon halom sin sambayang aun sunnat long tabihan amuin kiyahatihan tareng ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikian in sunnat amuin labay reng hapiil biya na sin mga amuin long tabihan bangkaw tumakbiratul ihram umangkat kaw sinamuin 25 mo tawalong ta magruko kaw ambiya long ta
amuin bang kau rumuko, demikian iban sinamuin umangkat kau reng haruko. Ingat tureng ha mga laong tabihan sunnat sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biya na sinagiin amuin sunnat halom sin sambayang aun long tabihan amuin labay reng ha kaul aun labay reng ha amuin fiil sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab biya na sinagi pagkabalik-balikan sin kita niyo isa lagu-lagu amuin singuran natu biya sin kya pamung kya pagsabda sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatungod sin amuin palihalan maudu sin kita niyo biyaw palihalan sambayang sallu kama raaitumuni usalli. Bangkitan niyo magsambahayang in pagsambahayang nato biya sin pagsambahayang sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiya na sinagi sin kita niyo mga maastay mangud na mo pag-agama in sunnat ini subay palihalaon pagmuhut-muhutan paglumba-lumbaan sin kita niyo hinangon. Ang kandeng kita niyo mataod habihayaon inamuin nakakukuha dahil hapamando sin agama Islam sabab inamuin wala ti matampal katutan niyo inamuin kasunnat-sunnatan sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab bang timampal katutan niyo na timampal na katutan niyo agama. Sabab mayta in Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin nagparagbus bang biadiin in agama Islam amuin pamando sa kasara-saraan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ha mga panagnaan long tabihan sunnat sin sambahayang amuna atinya al-istiftah amuin pagyanon amun istiftah dua istiftah amuin pag-ubos mo tumakbiratul ihram ukabom muna inamuin long tabihan in sambahayang sinamuin pangindua mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ni hati niya labay kawaon tareng ha amuin kiyakabtang sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanna malagbusan kasaan yung mga tao amuin initikad nila impagduaan nila subay pa amuin maubusin sa bahayang natumtumon sin kita niyo in panginduaan nato subay roon pahalom sin sambahayang impuas sin sambahayang hati niya tiyawag sin mga ulama hati niya zikir amuin jijikiran na bukun na dua. Insyaallah ini ni kialabayan nato na nasabot nato na si lima bayaon. Insyaallah bihaong kalabayan nato naray hindi iyan hati niya dua al-istiftah. Hati niya subay kita niyo amuin mangukabisi namuin laong tabihan sambahayang nato hari pa kita niyo makawas sa sinpatiha hati niya mamasa-masa kita niyo sinamuin pagyanon istiftah ini ni hati niya nasabot atawakan kya pangindua kya pangukabi sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinamuin sambahayang haway pa siya nakabasa sinamuin suratul Fatiha haway pa in Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakabasa sin suratul Fatiha o mga kya riwayat tiniya amuin kya pamung niya ini kya lapal niya kya labtik sindila niya tawa kya sugsug niya in mga amuin babasahunin insyaallah sabuton sin kita niyo dahil ha mga amuin nabasa nasugsug sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pag-ubos sinamuin pagtakbiratul ihram amunain Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Ito rin mga dua sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wasaum palong na subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk.
di na kita niyo magsabot sin maana sabab makahaba na yung kabtangan nato. Yaturay nga mga longta dua sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga mga dua niya amuin long tabihan mahaba labi-labi na amuin ha mga magkiyamul lail kaw amuin sabuton mo dua ahon mo hari pa ko makabas sa simpatiha nara hindi kato mag-inu-inoy manos siya di nila to kapahaman di nila abutan sinakal nila bang pagtakbir sin imam himudong tiyo-tiyo pag amuin pagtag na sinamuin pagbasa sin suratul Fatiha di nila kaingatan. Inihazaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya pangasubo nila bang uno in pagsugsukon sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam pag ubos niya tumakbir haot sin takbir niya iban sinamuin basa niya sin suratul Fatiha. Kaya pangasubuin ni sin mga sahabat. Sa hindi kato na di ato abutan sinamuin akal niya nakan na kita niyo mag-ibadat magbalik kita niyo bang uno yung pamandu kato taniyo sin masin kita niyo hasupaya kita niyo di amuin makakatto palawom kalawongan dahil mga dua long tabihan hari pa kaw makabas sa sinamuin suratul Fatiha. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard wa man fihin walakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin walakal hamdu anta malikus samawati wal ard walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa qawlukal haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq was sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dahil nga ito ang mga dua istiftah amuin pag-ianon pagbasahon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labi-labin ang siyabot na to kain doon bang mga amuin pagbasahon sin kitabihan haamuin labi-labi na mga magsambahayan kita doon amuyat to hininilang tabihan dahil mga amuin pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala kitaw na tumang biya din maana sin mga nagkasabot sin kita nuyat to kahaba na isab Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i was thalji wal barad. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha. Ito rin ang mga dua laong tabihan amoy pagam istiftah. Pag-ubos mari kita niyo pahikarwa sinamuin dahil ang mga sunnat sin sambahayang amuna in bangkaw laong tabihan amuin ubos mo na tumakbir hibutang mo in lima mo laong tabihan taas sinamuin daghal mo yaon bangkaw nagtitindog in dapit pa lawm paamin ginpaysa mo amin lima mo palawa apa mo laong tabihan hibutang in lima mo rapit pato yato rin nga mga amuin sunnat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin laong tabihan hibutang mo amuin lima mo sabo ko ni sabkyo kumukatan amuin diri lang mo ya mga sumudin na mo ya naglalawak-lawak siya tiyo-tiyo buko mo piyo-pungpung hibutang mo pa amuin taas-taas sin daghal mo yaon pag-ubos to in lima mo dapit palawa amuin hibutang mo muna apa mo pasunuron inamuin laong tabihan dapit mo pato inyat to hati niya laong nasinsek dahil di magbutang kabihato sin lima mo amuin pag-ubos mo tumakbiratul ihram amuin nagtitindog kaw iban sin amun qabla ruku wa ba'da
at niya bipulkaw rumuko yatto iban sinamuin pagtindog mo ring haruko. Among pagtindog mo ring haruko imang ko sami Allahu liman hamida itaas mo lima mo ampa mo hibalik matto pa biutangan amoin taas-taas daghal mo apakaw sumujud. Amo atoin pagyanon sin Sheikh Daindi at niya hibutang mo at niya dua inhal niya. Hari pa ko makaruko amuin nagtitinog ka po asin takbir mo. Iban sin amuin atin niya qabla ruku ba'da ruku. Amuin long tabihan pagpuas mo daing haruko. Amuin pagtinog mo magbalik bipul ka rumuko iban sin amuin atin niya puas mo rimuko bihan. Amuin atuin hal sin pagbutang sin lima hataas-taas sinamuin daghalyaon. Damikian dahil mga sunnat long tabihan sinamuin sambahayang amuna in bangkitabihan long tamuin magangkat sinamuin limata dahin ibet asin Sheikh long narap ulyadain madmumatay asabi mamdudatan hadwal mankibain awil udunain inda takbiril ula inda takbiratil ula wa inda ruku warrab'i minhu wa inda al-qiyam min at-tashahhudil awwal ila salisa. Atin niya dahin di ilong niya bihan amuin magangkat kausin lima mo bihan harap pataas patubtubon mo roon ha amuin akaba mo atawa haruhul duhul sinamuin ipipingan sintay nga mo yaon in lima mo iangkat mo siya pataas hawak to amuin panagnaan sin takbir amuin takbiratul ihram yatto yung panagnaan niya iban haamuin bangkaw rumuko ang katumili mo pataas. At ini maksud dito yung pag-angkat sin lima. Ini rin mga sunnat. Yung pag-angkat sin lima. Tub-tub siya bihan. Hati niya. Amoy biubuklad mo yun amoy lima mo yaon. Tub-tub. Hati niya. Akaba. Atawa bihan amoy ilong tamabot siya pa. Amoy duhol-duhol sin tayo nga tayaon. Yung pag-angkat yato. Panagnaan niya. Hawak to kao tumakbir. Panagnaan. Iban simbang kau rumuko iban sin amuin magangkat kau dayang haruko iban sinamuin timinog na kau dayang amuin tahiyat awal pahikatu rakaat. Amuy ato inamuin long tabihan magkulang maglabi in bang inhal dayang mga sunnat amuin hal pagangkat sin lima sin kita niyo amuin bang kita sumambahayang. Narayin di rin ang mga sunnat long tabihan amuin ma zada an wahida fi tasbihir ruku was sujud. Amuin bangkaw magtasbih haamuin ruku iban sujud puas daing haamuin nakaminsan hahikarwa na hikatu inyatu amunato impaganon sunnah inwajib biasin kalaban nato makaminsan bangkaw namong long mo subhana rabbiyal azim atawa subhana rabbiyal a'la hikarwa na atawa hikatuna amunato in sunnat sin dahil mga sunnat long tabihan sin sambahayang amuin mamung kau bihato si budak long tabihan tasbih haruko iban sin hasujud amunay mamung kau subhana rabbiyal azim atawa subhana rabbiyal a'la pagtaga to tinya magtasbih kita rin dito mamudji kita pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil mga sunnat long tabihan na sambahayang ma zada ala qaul rabbana walakal hamd ba'da al-qiyam min ar-ruku' amuin lawi daing haamuin sugsugon mo bangkaw magi'tidal timidog ko ring haruko amuin pamung mo rabbana walakal hamd ubos in amuin
simugpat kau biya na si mga amuin long tabihan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ito rin mga kaya riwayat Bukhari, hadis kaya riwayat Bukhari amuin ito rin mga long tabihan nasabot amuin bangkaw atiniya imyan rabbana walakal hamd kaya sugpatam mo sin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Iyat amatun sunnat amuyat tu in sunnat in rabbana walakal hamd wajib siya bamu kaya sugpatan si mga bihat tulong tabihan inya tu sunnat na atawa mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd ahlas sana'i wal majd. Amuyat tulong tabihan kasugpatan mo si mga bihat tu atawa kasugpatan mo pagubusin rabbana walakal hamd Allahumma tahhirni bis salji wal barad wal ma'i wal Allahumma tahhirni bis salji wal barad wal ma'il barid Allahumma tahhirni minadz dzunub wal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minal wasakh. Amo to kasugpatan mo bihatu inya turay nga mga laong tabihan amuin sunnat inya tu hati niya laong ta amuin in ma'mum iban si magsambahayang isa-isa iban sin imam hati niya mas sa sinamuin bihatu inya turay nga mga laong tabihan amuin sunnat hati niya in ma'mum in imam iban sinamuin isa-isa magsambayang inya tu laong tabihan mas sa si mga nasabot sing kita niyo. Pag-ubos laong niyabihan mazada an wahida fi du'a bil maghfirati bainas sajadatain amuin bangkaw haut na sinamuin lingkod sin dua sudud yaon amuin nagpalabi kaw haamuin pag duahon mo ron rabbig trilli siyugpatan mo payat to inya tulong tabihan dahil mga sunnat niya amuin rabbig trilli gyanapan mo pa hinang mo makarwa makatu inya to amo ito na mga sunnat adapon in kaul amuin siyug-sug mo biyasa mo law mo rabbig trilli makaminsan sadya inya to wajib bang mo gyanapan hinang mo dua to sambil palong tabihan pialabi mo pa inya to dahil mga amuin sunnat in subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim makaminsan sadya haamuin ruku in subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la hasujud in rabbig trilli haut sin dua sujud ini ni makaminsan sadyan wajib apabila mo gyanapan hinang mo dua to inya to ren mga amo natin pagyanon sunnat. Demikian ja'alur ra'si hiyal adh-dhahri fi ruku' amuin in hantang mo bang kau rumuko ati niya in taykod mo iwan sin umo di siya nagtutupad-tupad siya bihan bukun siya amuin makababa atawa bukun siya makataas sa nagtutupad long tabihan amuin straight siya in amuin dituin umo iwan sin taykod mo iwan sin amuin dapit mo pabuli. Demikian dengan mga sunnat mujafatul adudain anil jambain wal batin anil fakhidain wal fakhidain anis saqain bis sujud. Demikian amuin bangkau sumujud hati niya in amuin buktun mo yaon long tabihan makalawak siya dahil haamuin kid mo yaon dahil hakid mo bukun siya pagpipikit wal batin anil pakhidain demikian impaa mo iban sintian mo bukun siya amuin nagpipikit wal pakhidain anis saqain demikian in paa mo iban sinamuin buktun mo yaon piya paglawak mo hahal amuin nagsusujud kaw in bang intaw magsujud bukun niya amuin in long tabihan in amuin buktun niya piya pag
digpit niya iban sinamuin kid niya yaon. Bukum biha to tawakanin tiyan niya iban sin paan niya pag-abot niya. Suwaya to hati niya dihirilan niya lugal. Kaya paglawak-lawak niya iban sin paan niya iban sinamuin long tabihan bukton niya. Amun lugal sinamuin biya masel sin tao ini hati niya pia paglawak niya yato hahal bang siya sumujud. Inya turay nga mga sunnat in hukuman niya hasambahayang. Ang kana supaya nato kaingatan hatihon nato bang uno naman in sunnat, in wajib, in rukun halom sin sambahayang. Inamun hantang bang kita niyo sumujud bihat yun hantang niya biya sinasabot sing kita niyo bihayaon amuin bukon siya nagpipikit inamuin deng ha mga amuin part simbaran nasabot nato kayo doon biya na sinamuin bukton iban sinamuin kid iban sin tiyan iban sin paa iban sin long tabihan bukton sin kita amuin basal dugay ngin bukton dapit mari iban sinamuin dapit mari pataas dapit mari pataas yaon dugay ngin pagtawag niya hati niya bang Arabia adud amuin bubutangan sin muscle sin kita niyo nariyaon manjari papagpikitom mo iban sinamuin kid mo bihan so ay pia paglawak mo iban sin tiyan mo iban sin paa mo bukom mo pia paghambuk magkimukulong tuod bihan bukom bihato iban sin paa iban sinamuin long tabihan bukton kay banan long tapya paghambuok matto di rigpit yato bukom bihato sa ini maka nato insyaallah haamuin bang biya di inhantangan sinamuin sambahayang kalo masabot na tumisan labay-labayan dakuman insyaallah subhanahu wa ta'ala. Demikian raf'ud dira'ain anil ard hinas sujud. Amuin bangkaw sumujud amuin laung tabihan amun kuamu yaon iangkat mo siya bukom mo siya piya pag amun dira mo yaon amuin dapit mari palima mo iangkat mo siya amun bukton mo yaon iangkat mo bukom mo piya pag biutang palupa sabi niya tuday nga mga liangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inamuin bang kita magsujud biya sa parati amuin magluluko inamuin iru yaon inya tuday nga mga liangan nasambahayang den nga mga sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam law niya raf'ud dira'ain anil ard hinas sujud amuin bang kita sumujud ang katuntabihanin namuin bukton tayo pataas pagubos julusul musalli ala rijlihil yusra mafrusa wa nasbul yumna fi tashahhudil awwal wa baina as-sajadatain demikian amuin bang kita bihan amuin limingkod sin tahiyat awal iban sin lingkod haamuin ut sin dua sujud amuin siki tayaw dapit palawa tinya lingkuran ta ubus in siki dapit patuo piati tindog tabihan in siki ta muni angkat ta pataas yaon insyaallah ma di niyo kakitaan bihaon sa biha tulong tabihan mang ta hiwaita ati niya in tahiyat awal iban sin lingkod ta haut sinamuin dua sujud ati niya inamuin siki tarapit palawa lingkuran ta ubus inamuin siki tarapit patuo patindukon tabihan pataas amuin nangingiblat imbakol ubus timitindog pabuli tabihan inamuin tikud-tikud ta di maragpak pabuli tabiha tumaray kulang maglabi namin hantang niya demikian dahil ang mga sunnat laong tabihan na sambahayang at tawarruk fi tashahhudil akhir fi rubaiyah wa thulathiyah hatungod sin sambahayang amuin 4 rakaat iban sin 2 rakaat hakahinapusan niya amuin laong tabihan magtawarruk kita inakaw nato at niya iftiras pagyanon hindi hati niya tawarruk pag tawag dahil hindi amuin laong tabihan lingkuran mo in siki murapit palawa lingkuran mo sa bihan pababa ubus patinduko mo biya sinamon nasabot na tukain na inamuin siki mo dapit patuo lilingkuran mo hati na maana rin iftiras amuin hinang mo biya sa parati kulangan paligaron mo inamuin siki mo ang pamulingkuran hati na lingkuran mo yato sa dahin di
hatungod isuot mo yang palawom, isuod mo palawom sinamuin paliho mo pansipak, ampa mo lawong tabihan ni namun siki murapit patu patindo ko mo bihan. Nyato insyaallah maka na tumang biadi ni namun hantang sinsabahan. Ito ikapamung nato sa kalagihan ni namuin aktual bang biadiin sing kita niyo hati niya ipakita bang biadiin ni namuin sunnat sinsambahayang maka na to in insyaallah kayfiya as-sala. Ini din sabot na to dengan mga sunnat sinsabayang among pag-anon nila laong na ittiras ay tawarruk iban sin ittiras hindi ha kahinapusan sin lingkod sin tahiyat akhir pagyanon hasambahayang 4 rakaat iban sin 2 na duwa ingin sambahayang 2 rakaat ini din na kita sumud pakilap sin ulama dahil diyam tinya in pagtawarruk ka 2 rakaat iban sin long tabian na sin sambahayang subo no manjari ako bihat yung paglingkod atawa di na kita magsabot sinamunyat to. At ini ada hindi sabot sin Sheikh hasambahayang 2 rakaat iban 2 rakaat iban sin 4 rakaat bihat yung paglingkod mo. Ada po yung 2 rakaat yung paglingkod mo biya sin paglingkod haot sin 2 sujud iban sin tahiyat awal. Amuyat to inamuin long ta yang mga sunnat. Yang mga sunnat al-isyara bis sababa fi tashahhud al-awwal wa tsani min hina yajlis ila nihayat at-tashahhud wa tahrikiha inda ad-du'a. Amuin hatahiyat awal iban sin tahiyat akhir amuin long tabihan manudlo kita yaun bihan kuno magtag na impanudlo sin kita deng naman haamuin long tabihan panagnaan sin tahiyat mo mamungkat tahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibat deng panaman hayat to hi tudlo mo na bihan long tiangkat mo na namun tudlo mo yaon hatahiyat awal iban sin tahiyat akhir iban sin namun hibalon mo siya haamuin mga hal amuin mangindua akaw hat along tabihan halawm sin amuin susugsukon mo to hatahiyat awal iban sin tahiyat akhir pagyanon na magtag na yat tulong ta amuin hitudlo mo in 5 mo ang katon mo siya pataas bukun ni sa biya kuha mo to diyaon sa ang katon mo sa siya bukun piya hait mo deng nahaamuin pagtag na sinamuin mamungko at tahiyatu lillah sambil pakahinapusan niya salta amuin bang mga amuin mangindua akaw aun hal dito amuin biya mangindua akaw inyat to hibalon mo siya bihan ito rin ang mga longta sunnat deng ang mga sunnat sin sambahayang amuna in sumalawat kau pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban longta at-tab deni long niya as-salatu wat tabrik ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fit tashahhud al-awwal amuin magsalawat kau iban mamung kau sinamuin long tabihan bang mampapagbarakaton in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban sin family niya iban sin Nabiullah Ibrahim iban sin namuin family niya long tabihan ahli niya ha tahiyat awal inyan dahil mga amuin sunnat sin sambahayang amuin pagsalawat mo long tabihan mamasa ko sin salawat inyan dahil mga amuin sunnat hasambahayang ha tahiyat awal duwa yung long tabihan amuin long ta atahiyat akhir yato atahiyat awal amuin nisubpat mo pagbubasin atahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibat amun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh manjari na kau timindog pahikatu atau hikatu rakaat nabang musyog patampasin ang dia salawat amun atin labi afdal ini atu hinukuman niya long tabihan sunnah pagubos amuin ad-du'a fit tashahhud al-akhir amuin long tabihan dumua akaw ha amuin tahiyat akhir tahiyat akhir yaun pag-ubos mo sinamuin long tabihan amuin sin tahiyat ubos sumalawat pa nabi aun du'a ray nun sumugpat pa ko du'a inyaun hati niya daing ha mga sunnat inyaun hawak to ini hahal ini subay amo ini pagmumuhut-muhutan
sing kita niyo amuin dumua atud pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuin inamuin waktu dengan mga mustajab in pangindua sing kita niyo ha amuin tampat iban sin hal iban sin waktu ini. Amuin pagubusta amun natahiyat amuin kahinapusan na mangindua kita pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Hindi kato sumalam na muna pa magpahaba sin dua. Ang kansen sambahayang us-uson pagubusyat to apa dumua. Naway na to nakawa maksud sinamuin sallu kamara ay tumuni usalli kanaray ni subay na to pahamon marayaw bang hawno in tampat mangindua kita niyo pa Allahu subhanahu wa ta'ala doon na mga sujud bihan iban na mga tampat ini hahali ni mangindua kita niyo pa Allahu subhanahu wa ta'ala ubusin kaybanan lang na mamung inigin dua ini din di kita magdua iniray nga mga sunnat pag-upi sing kita niyo pajunjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangindua kita niyo labi-labi na yung mga mag-imam mga kamasjiran subay nila kahatihan ini supaya makaagad kanila in ma'mum mangindua bukod nag-uus-us na magsambahayang sa indua mahaba pa rin amuin pag-ano nila dua kuno ha puasin salam inya tuli na matag dua sababin da hindi hahal amuin hadis riwayat atinya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya riwayat ng Ibnu Mas'ud thumma yatakhayyar ba'du min ad-du'a ma sya dan di hawaktu ini atampat amuin hal ini amuin in kita mangindua kita pa Allah subhanahu wa ta'ala sinamuin kabayaan ta ipangindua dan di hawaktu ini amuin lang ta kahinapusan sin sambahayang hari pa kau makasalam ini nihalong pa kau sin sambayang akhirus salah artinya kahinapusan sin sambahayang mangindua akaw bukon in kahinapusan sin sambahayang amuin ubos na kau sumalam in kahinapusan sin sambahayang haruhulan niya amuin hari pa kau makasalam pa kau mangindua na renday niya amuin tampat tatay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala indua na hindi kato sabab simbukum matampal kato yung mga sunnat iban wala takyahatihan iban di sa mabayang kaybanan humati na atinya bihato na sa jengkahalan dahil nga waktu pa waktu mag-us-us sumabahayang mag-us-us atinya sumalam kaya lupahan na ubos manginduan ito din nga mga bukon na lang tabihan nakaagad kita bang biya di ninamuin pamandu kato sinjunjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban bukun bihato inamuin kabayaan sin Rasul papasinguran kato bang kita magsambahayang damikyan laung niya al-jahru bil qira'a fi salatil fajr wa salatil jum'a wa salatil aidain wal istisqa wa fi rak'atain al-ulayain min salatil maghrib wal isya damikyan ina magpatanog kaw sin basahan mo sin Fatiha iban sin ayat ha sambahayang subo sambahayang jumaat iban sambahayang haylaya amuin puasa iban haji iban sin amuin salatul istisqa sambahayang amuin pagpangayong ulan iban sin amuin 2 rakaat panagnaan sin biya na sin sambahayang maghrib iban sambahayang isya inya turay nga mga long tabihan sunnat impaladjuhon murid tu bang wala pialadyo niya tu ay rundasa niya damikyan intao sa upama haamo intampat pagpaladjuhon niya tu wala niya napaladyo long tabihan nakabasa na siya simpatiha nakatunga na di na siya magbalik di nga panagnaan simpatiha paladjuhon niya sa haununin kaya tubtuban niya amuin hipusin basan niya kontinuhon niya ang panya paladjuhon niya tu long tabihan wayron na to sa niya rin na siya magbalik matupapati sabab hinukuman dito long tabihan sunnat inamuin hukuman niya wayron na to sa niya sabi na sinagi in sunnat bukon siya hiwin pagtuuran in sunnat din mga amuin pagmumuhut-muhutan pagtutuyuan hinangon singkitan yung supaya masampul na hinang nato malawhat nato inamuin karayawan dakula insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nalain di pag-ubos al-israr bil-qira'a fi dhuhri wal-asr wa fi thalitha min al-maghrib wal-akhiratayn min al-isha. Damikyan
inamuin paghipos mo sin pagbasa mo sambayang luhul long tabi iban asar, iban sinamuin hikatura kaat si maghrib, iban sinamuin hika tura kaat hikaupat rakaat sin isya. Inyaturay nga mga long tabihan amuin sunnat. Nabiyan na sinamuin long tabihan hipos in kiraaba muna paladyo, inyaturay ron dalong ta di damat tumauno sambayang atawa biyan na sin sambayang maghrib ikatu atawa isya ikatu ikaupat na paladyo mo inyaturay ron dalong tabihan sa niya. Dahil nga mga sunnat sin sambahayang qira'atu ma zada anil Fatiha min al-Quran. Amuin basta mo rin nga mga ayat halom sin Quran pag-ubos sin Fatiha inyatu dahil nga mga long tabihan sunnat amuin long tahasambayang. Iban long na sin Sheikh ma'a mura'ati baqiyati ma warada minas sunan fis salati siwa ma dakarna. Mga kasunat-sunatan nato mga kasunat-sunatan nasabot nato halom sa sambayang bukon naman niya tulong tabihan imaksud sin pagsabot nato ato bukon ala sabil hasar amuin bukon lang tabihan amo na sadyatin sunnat ununin sunnat amuin kiyabay ta halom sa sambayang suway nato pagmuhut-muhutan ingaton mga nagkasabot sin kita niya ato bukon naman amo na tulong tabihan amo na sadyato inamuin sunnat halom sa sambayang. Sa inya to kiarihil sadya biya mga longta sampul singuran sinamuin kita niyo supaya kahatian sing kita niyo in sunnat tuwi subay amuin muhut-muhuton nato hinangon hitunay halom sa sambahayang supaya in sambahayang nato sampul na at inya jukup bang magdihil long tabihan darajat at inya jukup in darajat ikarihil kato insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wa min dhalika ma zada ala qaul musalli rabbana walakal hamd ba'da ar-ruku' ba'da ar-raf'i min ar-ruku' fi haqqil imam wal ma'mum wal munfarid fa innahu sunnah. Biya na sinamuin long ta biya sinamuin kya long na sin Sheikh sampul amuin napalawi mo in namung ka rabbana walakal hamd pagpuas angkat mo ring haruko amuin pag itidal mo biya na ha imam para kala naman sin imam iban sinamuin magsambahayang isa-isa iban sin ma'mum namung kaulo mo rabbana walakal hamd amuin gianapan mo pasug patam mo pa sinamuin muhamdan katsiran tayyiban mubarakan fi nya tulong tabihan nga mga sunnat. Wa min dhalika aidan wad'ul yadain ala rukbatain muparrijatil asabi hina ruku biya na sinamuin bangkaw rumuko hibutang mo in lima mo patuhod mo yaon biya bibuklad mo siya tiyo-tiyo inya to nga mga long tabihan sunnat matawd pa naman sunnat dahil di hatungod sinamuin long tabihan sambayang sabang long tabihan kiyabay takato sunnat dahil nga mga hadis sahih dahil nga Rasul sallallahu alaihi wasallam upihan hinangon sin kita niyo sabab biya na sinagi in pagmuhot-muhota sunnat dahil nga mga amuin hika bak na to karayawan iban hika patampal na to in bang biya diin in paghalga na to pagsingod na to ha Rasul sallallahu alaihi wasallam paglasa na to hajunjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin upihan na to in sunnat niya dahil naman amuin lawong tabihan pamaybay niya, pakuasimbay niya, papagkahi niya, pang unin panghinangon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inya tuupihan sin kita niyo supaya amuin dumagbus ka to taniyo in agama Islam, agama amuin sampulna, agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. In zaman na to biyaw dahil mga amuin, kialayo na to papag-agama, sabab sinamuin, wala kita niyo nagpalihala marayaw sinamuin sunnat, sabab sin pagpahil-pahil sin ummat muslimin hasunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wala timampali namuin agama hapag tamong hapag kaon hapag long tabihan sumakat sa sakatan sumud patabo hakatan sumud pa masjid di kato sumud pa masjid misang kay nga tanon hinangon amuin ha atulan sin Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mattu patabo sumud palong taon sumud pakatan amuin binaybayan ibang sinwakto kahalan bihan unin hinangon niya nasubay kita ni humati sinamuin bang biadiin inamuin long tabiang atulan
sinjunjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dumagbus kato taniwin ka Islam sampurna ka Islam matan sa babihayaon mataw din Muslim sa tiyo tuod in Muslim amuin yaon kanya ri maragbus in ka Islam bihayaon mataw din Muslim mangunganan alhamdulillah mataw Muslim katan timaw din Muslim bihayaon sa amuin Muslim yaon kaniya di maragbus in agama Islam na tiyo to din bihawon tiyo tuod bihaon makita ko Muslim misan magkaon di maingat bangunin hinangon niya kumaon sumud at niya makita iban makita bakay sumud pa masjid at tawag manaw pa sumakat sa sakatan di kay ngatan unin hinangon sa Muslim yan na kuno ba kita ni mahinang Muslim amuin dumagbus kato taniyon ka Islam supaya atin niya mahinang nato hikadawa paro kaing daing kato insyaallah subhanahu wa ta'ala patubtubon namon asa jaray dito bangman yung mga lapal kabtangan sin kita niyo yato papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala ibang papagmumpaaton kato taniyo daing naman hadunya labi-labi na adlaw akhirat na magmaap kamo bang ang mga kabtangan namo wala imamo nyato daing sadya kamo damik yang bang aun imamo nyato baha taupik sin Allah subhanahu wa ta'ala iban amo nyato inamuin akaron sin kita niyo patubtubon namon asa jarito itukbal namo in pagsarang sukul kanyo katan amuin yari bihaon iban sin hakwa atiranan amuin way nagbati laol timatayng hug insyaallah dumua kita ni udaran patuhan rabbul alamin magmumpa at kato taniyo in mga amuin piaglugtuan piaglupasan nato waktu amuin himati kita niyo sin atulan sin dahil mga salagu-lagu pakaradyaan sin agama taniyo Islam imahuli dito na sa tubtuban wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين